E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2. Peço para todos que estiverem chegando, deixem um like, não vai custar nada. Participe da comunidade do Discord aí, participe da Twitch. E bem galera, hoje nós vamos continuar aqui as aventuras de Arthur Morgan. Na última parte, pelo que eu me lembre, se a minha memória não falhar, nós estávamos... Nós estávamos fazendo algumas missões secundárias aqui na região do novo acampamento que acabou de nos mudar dos Murphy. Aqui da gangue dos Murphy, né? Lembrei agora, nós estávamos explorando Ennisburg, reconhecimento. Soltamos o John Marston, né, da prisão, né? Isso na parte retrasada, né? E a última parte nós fizemos o teste, eu lembrei, o teste com aquele engenheiro elétrico lá, o... Como que chama? Em Dover Hill, tô vendo aqui. Marco Treschke. Marco Treschke. Ele criou uma máquina, criou vida. Um dos principais eventos. E por fim a gente conheceu uma nova figura daqueles easter egg, o cara que mora no mar. E né, recapturando a última parte. E por fim a gente eliminou o casal lá, os irmãos, aqueles doidos lá. Os Pig Farm lá na fazenda. Aquele casal de doidos. Galera, enquanto o jogo carrega ali, já volto. You can sit, but we ain't in much of a good mood. Vamos lá. Estamos no acampamento aqui com o Arthur. Voltando aqui. Amanheceu, né? Yes. Hello, Mr. Morgan. E aí, Sr. Washington? Salvar. Ai, ai. Hoje nós vai dar continuidade à modo história. Vou fazer a missão principal lá com o Dutch. Vamos aqui pra... Vamos dar a volta aqui. Tem que fazer a barba também, tá grande. Eu acho que é o acerto de contas lá com Have a seat, Arthur. Take your mind off. o maquinata lá dos principais antagonistas aqui do jogo, né? Vamos passar uma brilhantina, né, no cabelo do Arthur. Zumbou com a barba. Arthur? Hello. Reverend. Hi. Xavier. Hey there. Ah lá, o robô nas anotações do diário do Arthur.
Conhecemos esse cara aqui, o Rei Suave, né? Foi isso mesmo. Conhecemos na parte passada. Arthur. Strauss. Vamos nos... I've come up with some ideas for ways we can improve things around here if you want to take a look. Ah... Ah, bonjour de cabeça de cabra. Tem duas fogueiras. A fogueira principal e a fogueira de vigia. Pele de anticabra. This camp could do with a few improvements. Why don't you take Esse a é um look monte at de my personalização, né? Haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. All right, Pearson. Many thanks, Mr. Morgan. Com que canário? Uma missão principal. Ó, já é meio-dia. Charles. Charles está de vigia. Yep. Leviticus Cornell, lembrei o nome agora. O que será que o John tem. O Dutch quer uma acerto de pontos com ele. Vai fazer essa missão. Get moving, will ya? Vamos limpar o armamento, vai ser importante. Yeah. Uma e 28 da tarde. Deixar meu cavalo amarrado aqui.
Vamos ver. Ah, aqui é Van Horn, né? Ou os arredores. Não, Van Horn é aqui. Ah, esqueci o nome dessa cidade. Was Micah, followed? No. Was you followed? I não, said apenas uma visita de autista. okay. Não, What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. você não parece muito bem. Nothing Qual é o wrong seu with me. problema? I'm fit as a fiddle, and I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Micah reckons Oh, there's Dutchie. a rat. Oh, does he? On Ah, what ele evidence? acha. He's only back Oh, a minute. Dutch. Pinkerton show up. We've Meus been on the Pinkertons run aparecem. since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Bom, a Molly Maybe quem we mais tem, pushed né? things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way É, I a gente see, tá the best fazendo. thing we can do is let the week go. Move on, get our money, start over. That ain't happening. Well, something's Não vai gotta acontecer. happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Senhor, não Pinkertons, Cornwall, os they got us Pinkertons. penned Olha lá. in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't. We need money, but revenge now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This Come better on, not Arthur. be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Ô, Arthur. Vamos lá. Acerte conta, né? So, what are we gonna say to him that needs to be said? He has been O senhor Cornwall vai se desembarcar aqui, né? He is the 35. reason that Hosea got killed. His É um acerte shoulder de conta, né? O business Dutch não aguenta mais ser seguido. Quer resolver logo isso. Guarma. This town, Arthur, it's his town. He bought it just to destroy Ah, essa these cidade não então é folks. dele His também? sugar, his oil, his law. These are O petróleo é folks dele, o who açúcar é can't dele. Dutch. We wanted Desde men. Guarma, né? Eles estão So fugindo. why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did O Dutch acha aqui, galera, vou explicar o resumo nessa missão. O Dutch acha que só porque ele acha que se der um acerto de contas com o Cornwall logo de uma vez ou finalizar ele, os Pinkertons que trabalham pro Cornwall, que pagam o serviço deles, vão largar de bandeja de mão o Dutch com essa perseguição desenfreada desde Guarma, os eventos de Guarma que estão. Desde o acontecimento do roubo do Banco de São Denis, eles estão perseguindo ele, né? Cut a deal, Arthur. Então ele vai resolver, ele acha na cabeça, o Dutch na cabeça dele, ele acha que vai resolver esse mal pela raiz, matando o Cornwall. No, tirar Pinkertons on our tail. tirar limpo, né? America, Arthur. Mas um acerto de I conta. want out, and he won't let us go. Não vai nos deixar ir A lá. lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A O Dutch deal, enlouqueceu de vez, né? some noise, and then we're gone. Olha lá, nessa balsa aí vai vir desembarcar aqui de navio, Cornwall. O Micah tá junto também. Boat's due in soon. Let's get down here behind these crates. Deixa eu ver, o barco de Cornwall é aqui. Arthur, get behind something before you're spotted. Will you get out of sight? Ah. Vamos lá, se esconder. Agora é só aguardar. O navio vir. Ah, é Alvina escrito. Tá bem protegido, hein? I want to thank
you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a Sir business Cornwall. meeting, Mr. Milton. We are not Nossa. friends. I have Vai dar spent treta, hein? considerable fortune with your agency and still nothing. This Vanderlyn robs me and laughs at me. I asked for the best. This I is your paid Vanderlyn for the club. best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me law. Dutch Vanderlyn. Bring Ele tá. him here. Ah, and você leave está. the Eu, laws Corno, that ele tá underneath mandando os pingos de them. outra Good coisa. day, sir. Come along, Mr. Ross. Ficando pra ir atrás do. Mr. Didsbury. Da gangue do Dutch. Mr. Now Cornwall. listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement, and I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... Feel? Business doesn't give two That's figs the same about thing. feelings, sir, not two figs. And it's a nonsense that will bring a plague on both our houses. Sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. Ah, não, Dutch revelou o you Corno want, lá. sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks Corno. I'm crazy. Vai dar treta. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. Você mata eu te mato. Você I rouba, rob. eu roubo The only lá o difference I Corno. can see is I choose whom I kill and rob, and Quem eu you mato, eu roubo. destroy everything in your path. I've heard just about enough. Já ouviu o I'll tell you suficiente lá. You give me this Vou ship, dizer uma coisa, meter esse navio, 10 mil $10,000 dólares, out of here. e saia daqui livre. E eu vou deixar aqui você vir. Ó, o Corno tá rindo, ó, I'll do do Dutch. no such thing. You sure? Tem certeza? Good. I prefer it this way. Ótimo, prefiro assim. Nossa, tirou, matou. Boys, Arthur! No, boys! Pinkertons! What the hell have you done, huh? Come on! I'm just going after those papers! Let's find him and get out of here! Nossa, o Corno morreu. They're shooting from that building! Look out up there on the left! Come on, this way! Up the stairs! I found something interesting! Come on! We gotta move! Que loucura! Stay with me, Arthur! Arthur, come on! Get a move on, Arthur! Cornwall's men are all over the place. Follow me. Stay close. O Dutch enlouqueceu de vez, cara. Esse é o speed. We had enough beat on us before! Now we're gonna be torched! Huh? This is the
Caraca, mano. More up top here! Gun them down, and let's get the hell out of this place! Matar o Mike. Oil wagon! Sai fora! Come on! We can take the horses from that coach! Let's go! Vamos lá, At coloca least we aqui fora. tried talking it out. Boys, lost your minds! Oh, I felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often, and poorly, but not this time, son. Come on! All right, let's head for the hills, boys! They're trying to block us off! Go right! Look out! We got more ahead! On the left! More of the bastards! Guarda demônio mesmo. They're trying to cut us off again! Go left! Lose them through the river! Look out, fellas! They're still coming! Shoot the bastards! Caraca, que loucura. Looks like we lost. Now, baby! Nossa senhora. Whoa! Capaz de tirar um pouco. We all okay? Interesting social call. Oh, don't play dumb and scarier at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall. Tinha que ir mais cedo ou mais Let me see tarde. them Olha lá. papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Parece que o mundo We'll be Dutch. long before they find where we're hiding não out vai now. demorar, tem que saber Especially onde a we gente ain't tá. exactly hiding now. We just need a distraction. Só precisando de uma distração. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. A empresa do Sr. Cornwall. And they're also moving dynamite Qual down que você from tá plantando agora? Dinamite, né? the Ennisburg mines to San Benito to resell. And there's bonds at his Ele oil tem factory. títulos da refinaria dele. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Mike, you look into this dynamite Mike, big bill, I guess. Arthur, you go too. We're Arthur, gonna vai need a lot junto. of it. Vamos precisar de Mike. muitas. We need E to Michael, precisamos figure out conversar. some things. Of course, boss. Figure out É what? claro, chefe. Pensar em quê? The plan. No Getting plano? out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west Nada of Van mudou, hein? Horn. Meet me there when you can, Blacklung. Enquanto Split quando up. puder, We'll meet como up back pode. at camp. Yeah. This is crazy. Isso é loucura. Nossa, cara, que loucura mesmo. Estamos perto do acampamento, né? We're all about.
Vamos salvar o modo história. Onde nós estamos? Ah, vamos voltar para o acampamento. Opa, tem uma missão aqui. A fúria desenfreada. Mas antes vamos voltar lá pro... Lá pra viúva, né? Easy. Whoa. Yeah. Hey there! God damn it! Load up. Onde tá aquele cara do chapéu que eu frequentei? Tá por aqui, ó. Peraí. Hey! Ah, é por aqui, ó. Easy. O senhor do Nova Floresta não tá aqui, não? Deixa eu marcar esse local, é por aqui, ó. Vamos visitar a nossa querida velha amiga, a viúva lá, como que chama? A Charlotte. Slow up now. There we go.
O que temos aqui desenhado? O que é isso aqui? Eu achei algo do nada. Marca na árvore. Let's see what we got. This could take a while. Ah, aqui é pra caçar o lendário animal, né? Animal lendário. Não vou caçar agora, não. Easy. Vamos ver como tá a Charlotte. Easy there. Ah, ela tá atirando. Oh, take it easy there, boy. Darn it, not a single one. Terrible. Ela tá aprendendo a atirar. Oh, hey there. How you feeling, man? Olá. Much better than I felt in a long time. Ah, tempo. If we Muito hadn't bem, caught não that rabbit, sinta I don't think I'd have made it another day. Well, you look better. Better and Bom, determined. bom que thanks você tá to melhor. you. And if I'm gonna learn to hunt, I figured it was E se quer time I aprender a learned how caçar, to use chegue cows aqui. done properly. How's that working out for you? Well, let's just say my prey is looking decidedly unscathed. But the end of labor is to gain leisure. Is Charlotte. that not what Aristotle said? Oh, I don't know much about Bem, eu... Aristotle. Ah, tá chovendo agora. I know a thing or two about shooting a gun. Look, you got Olha só, deixa eu ensinar você. Ah, o Arthur vai ensinar ela a apontar. Just focus. Se consegue. Breathe slowly. And Primeiro always devagar. pull the trigger on empty lungs. Here, I'll show you. Okay. Calm and steady. Don't snatch at the trigger. Survey. You make it look so easy. All right. You try now. Remember to breathe. Breathe out. Breathe out. Would you look at that? I haven't hit one that close all day. Not bad. Focus on the inhale. Shoot on the exhale. My turn. I'll shoot a few more this time. Oh no, that wretched rat is back. Over there, you see? It's been a thorn on my side ever since we moved here. Atirou o alvo, não é aprendendo. Go away. I told you about that. Come here, you silly man. I want to thank you. What can I say?
Thank you. I still have some of the rabbit left that I salted up. Would you join me for a meal? It's the least I can do. Ok. Ah, aprendeu a atirar. Charlotte. Go ahead and take a seat at the table. Food is just about done. I wish I could offer more, but as you can see, I don't have much left. Obrigado pela hospitalidade. Well, it's good and hot. I hope you enjoy it. You helped me to catch it after all. Bon appetit. Please enjoy. And thank you again for everything. I really am grateful. It was Ah, estou mesmo muito grato. You're a Não foi good nada. man. You don't Ah, really você know não me me. conhece de verdade. I know enough. Conheço There's always more bastante. to find in ourselves. Sempre é mais You ser helped me see descoberto that. sobre nós mesmos. My husband, Cal, Meu was marido, such an Cal. optimist. Ah, Found that o marido to be dela, very Cal. contagious. But there's a fine line between optimism and naivete. And we were both born with a silver spoon. Banquets, butlers, valets. Sounds terrible. There's just so many people, so many things. Tantas pessoas. Ah, não, o Arthur tá passando mal. Crushed by it. My father was very overbearing. Prepotente. Then we came out here and I got crushed by this. You know, I pictured myself picking fresh vegetables, sipping homemade wine, writing a great novel. Ah, ficar em casa. But I turned out to be a far more pathetic anti-heroine than any I could ever pen. Oh, well, Ah, bom. I reckon it'll be just fine. Are you all right? Can I get you some water? No, I'm fine. Não, Just, eu tô bem. Nossa, cara. thank you for this. I think it's best if I make. Não, o Arthur tá desmaiando. Stay right there. It's gonna be okay. O Arthur dormiu, ó. O que tá escrito aqui? O que a Charlotte escreveu? My dear Arthur, I have gone out Meu hunting. caro Arthur, Not a phrase I Vai para thought casar. any pen Não é of uma mine frase would que eu ever penso. ink, but nonetheless one I'm very mesmo assim, proud tenho to muito finally orgulho be able to write. de não ser I am capaz so de very escrever. Olha lá. grateful to you for all the help and encouragement you've given me. E There's incentivo some que money me in a deu. box on the Há nightstand. pouco de dinheiro em uma caixa de I criado have far por more than I need aceite. back in the city. Tem and muito I'd mais do like que you to preciso have. na cidade. Eu Please gostaria que take você care. ficasse com ele. And remain true to the man I know E you are. permanece fiel ao homem que sei que você é. Ah, Charlotte é uma despedida, será? Oito e 31 da noite.
Deixa um pouco de água pro Arthur. Aqui é o quarto dela principal, né? Ah, não, ela dorme aqui. Um abajur. Ah, o Arthur tá doente, ó. Ninguém sabe esse truque da arma, né, ó. Deixa eu ver o espelho. Ó o espelho aqui, galera, ó. Fica do lado aqui, ó. Ó. Vou fazer de novo pra vocês, ó. Que isso aqui? Ah, Charlotte, o marido dela, né? Ah, é o Cal que falou, né? Cal e Charlotte. Qual o nome? Cal e Charlotte Palford. Fevereiro de 1893, Chicago. Interessante. Acho que não tem mais nada aqui, né? Hey, boy. Yep. Vamos pra cá nessa região aqui.
Vamos montar acampamento aqui. Dormir até 5 horas da manhã. Vamos lá, vamos lá. Tomar um café, né? Nossa. O ar tá vomitando, né, cara? O Dutch, em sua infinita sabedoria, decidiu matar Lepticus Cornwall. Bom, não digo que o Cornwall não merecia levar um tiro, mas não acho que cabia a nós agir como juízes e executores dele. O Mike e o Dutch parecem que estão planejando algo. Aparentemente, o que os dois mais querem é ver todos nós mortos. Amanheceu. Por aqui nessas bandas a gente não andou, né? Opa, tem uma casa de empregado aqui. Giddy up. Okay then. Easy now. Ah, quem mora aqui? Get out of here! I said get out of here! Go away! I'm not buying
buying it, and I don't want it. I said I'm not buying it, and I don't want it. Are you deaf? Get lost. Piss off. Go away. Don't make me come outside. Don't make me come outside. Could you do me a favor and go away now, please? Will you please go away and bother somebody else? Whatever you're saying, I don't want it. Que é esse senhor? Whatever it is you want, do it somewhere else. I have no interest in helping you, meeting you, befriending you, getting robbed by you, or you don't scare me. Bugger away. Are you trying to annoy me? Go away. Go away now. Come on, friend, go away. Go away. E qual que é a ideia dessa tara desse senhor? E propriedade é Manita Great. Que recepção é essa, senhor? E uma senhora aqui também que eu vou voltar aqui. Are you deaf? Please go away. Do not annoy me. Get lost. Did you understand me? I don't want Não ultrapasse. here. Persistent asshole, aren't you? Somebody wants to speak to you. Somebody a long way away. Go and speak to them. Was this your idea of a joke? Go away! O que acontece se eu passar? Did I use words that were too long and complicated? Go! Now! Here. You're really starting to annoy me. I am warning you. Go away. You're all bastards, bastards, bastards. You're dead! Come on now, boy. Deixa ele aqui. Whoa, whoa. Vambora por enquanto.
Ah, aqui sai pelos fundos, né? Vamos ver o que tem aqui. Edith Jones. Annie Burke, é verdade. I said, hell, even a blind hog finds an acorn every once in a while. Hey, you want company, boys? Sure, because I want to be pissing needles tomorrow. Senhora Jones. This is down. Go away. Senhora Jones, Just go away. I'm sorry. sinto muito. I'm really sorry, but Mas eu, Well, you're sorry. bem, Yeah, I heard. você sente muito. É, já entendi. I mean, Mas, quer dizer, this country nesse is país vale man tudo, olha lá. unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it is anyone Man else. unleashed? Then unleash goodness. Not just Hell's feeble brothers, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, I guess. I was set free to fight. Ah, Your son, Mrs. Down. cadê seu filho, Where you senhora think? Jones? Down the mine. Dentro da mina. Which won't be long, given how hard they work 'em. Ah, demora até ele trabalhar. So he gets the worst of it. Maybe I Ele could fica go. com a pior Maybe you parte. could just Bom, leave talvez eu us all possa alone. nos deixar em paz. Maybe you Senhora could just go Jones. fight some other battle. Você pode lutar em outra batalha. O Arthur se sente em dívida com eles. Vá até a mina. Yep. Morning to you. Vamos entrar dentro das minas de Anesport. Hey, boy, your mom's a whore, little boy. Be quiet, Mr. Dockery. Oh, your mom's a whore, that's a goddamn fact. Hey, anybody want Ai, to estão xingando o rapaz. here with Archie? Be quiet, please. Oh, boy, come on. We're just teasing. Nothing wrong with being a whore. Can she give me a discount? Why don't you shut up? Who's this, your daddy? Daddy Quem é died. esse seu papai? This man, Papai he killed morreu. him. What are you doing Esse here? homem matou Leave ele. the boy alone. Why did you kill his Deixa o garoto daddy? embaixo. You after his mama? Stop bullying the boy. Ah, Get out of my pode business, intimidar o mister. garoto. Leave the boy alone. Deixa o garoto em paz. Olha lá. I'll kill you too. You Ou eu couldn't te kill no mato one. também. Look at you, all ragged and Olha sick pra and você, weak. você todo zoado, Clear off, doente. you goddamn fraco. hermit. Clear off! You and the whore's son here. Can't even fight your own battles, Downs? Get off me! Get back, lay down! I say what goes on here, not you. Let me go. Do something, huh? Isso!
Let the boy go. Let him go! Come with me. Shame on you. He's just a goddamn boy! Let's get you out. Ah, nossa, Ed Jones. Now I got no job and they're Eles vão gonna kill matar me. agora, não Got tem some emprego, money. eles vão You me and your matar. mama can go someplace nice. Você chama, pode ir para um bom lugar. Listen, take Não this. sei. Escute, pegue Try and talk to your mama. tudo. Ed Jones, gente. Out of here. Vai embora daqui, vai, 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 vai. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. O ar tá tentando redenção, né? Meu chapéu. Vamos fazer mais uma missão no acampamento. I told you it's you! Bear hunting, you my friend! And this guy's your mysterious savior? Quem é? Come here. Howdy. I was just telling my friend here about how I nearly died out there one Ooh, night. sounds like quite a tale. Here's an idea. Gunsmith's a friend. Pick out what you want and I'll pick up the tab. It's Jenkins. Ooh, yes indeed. Anything for you, buddy. Anything. You are nothing if not generous. Ah, não conheci que eu salvei da vida. You're very welcome, friend. All the best. Well, he did save my life after all. I probably would have gotten it open, but I said it so right. Really got me. You taking credit for the quality of the trap? I'm just saying that there were a bear that got trapped in it. Trapped real good. Yeah, but you trapped Welcome your back. damn self instead, didn't you? You know, I sure hope it don't happen to you. Thanks for your assistance. Nothing like a fresh start. Good day to you. Pardon me. Excuse me. You're a strange, strange man. Onze e 3 da manhã. Good morning, Arthur. Javier.
Shaw. Feels like now. I never normally see here, but it feels like now with all the amount of time. You'll be okay. Let's see if we can get through this day. Long day ahead. Try to stay calm in all this. I can't believe this is what it's come to. You're even more naive than I thought. Oh, not now, Morgan. Sorry. Just feel like I need to shake things up around here. Uncle. Ain't too much joy around this campfire. E aí, o que o Dutch tá fazendo? Hi, Dutch. Hi, Arthur. Folk are getting real jumpy. Well, tell them to trust me. I've tried that. Fine, Arthur. E aí, Dutch? Are you feeling all right there? Arthur? Telefone na cara. I don't like you this close. I'm sorry. I'm a bit distracted. You need to get your head straight. Você que precisa, Dutch. Why are you being an idiot? You think you can live by your own rules? It's okay. I'm just needling you. Get a hold of yourself. Have a seat, Arthur. Take your mind off. Representa o osso. Hello, Arthur. Reverend? O que ele tá fazendo, reverendo? Okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging Não sei, reverendo. times for all of us. Yes, very challenging. Sim, You don't see bem difícil. yourself somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us? Oi, pessoal, vamos dar licença por um minuto. É claro. New Ah, York? Dutch, o que você We quer? are going to Nova go York. to New York. Now, they have Nós been vamos chasing para Nova us York. south O and Dutch tá east and planejando west. ir. We're going to Olha lá. get boat. We're going to get on a river, and we're going to go north. New York. Then Tahiti, the Nova Fiji York. Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot Mas of primeiro temos que smoke, levantar a whole muita lot of fumaça. commotion, and then we disappear. We need more commotion. E daí desaparecemos. And one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore. A gente já não é mais tão bom quanto antes, Are Dutch. you feeling all right, Arthur? Sure. Não tô nada Sorry bem. for interrupting. Cara, eu tô ótimo. Oh, não! É o águia voando. É os índios lá. Friend Arthur. Hello. Hello. Eu sou um amigo, Arthur. Olá. This is Eagle Flat. Dutch, este é o águia Father's a voando. great chief. O Charles pai dele é o and I. grande chefe. Charles, eu, a gente, Mercenaries. Did me a great pediu aos favor. mercenários. Ah, Dutch Vanderland. Dutch How do Vanderlyn. you do? Olá. Not well, sir. Well, I am sorry to Nada hear bem, that. senhor. O How's que your está father? acontecendo? Father is confused. Meu pai Wisdom, confunde sabedoria com His fraqueza. Olha people, lá. my people. We've suffered too much. Nós já Lied to sofremos demais. Now they're taking our horses. Who?
The infantry division. Pegaram os pushed after cavalos? Wallace. Nossa. Well, Favors is a liar. O Coronel Murder. Fairforce é People mentiroso e won't stop assassino. until we're all O dead. Zodé não vai parar até Horses matarem todos cannot nós. hunt. Without hunting, we will starve. Nossa, é o começo de uma This is guerra another entre os act of indígenas war. e ali pro exército, né? Men Entendo. have helped me before. I have money. Vocês já me ajudaram Put your antes money e eu away, tenho dinheiro. son. Guarde seu dinheiro, filho. What do you think, Charles? Coronel Fairforce, You know, o que I você told acha, your father I Charles? would not fight over some horses. Não darei a causa de uns cavalos. But I made no such. Mas eu não fiz tal promessa. Come along. Sigam-me. Vamos ajudar o Águia voando. We must go with them to try to stop things from getting O Águia voando vai caindo. I guess. Parece que sim, as coisas estão saindo do controle. We can get Vamos lá então. I know. I understand Eagle Flags is angry, but I don't see how this will help anything. Especially now with Dutch whipping them up into a frenzy. We got enough folks coming after us without adding an army to the list. Let these bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. What? Okay, young man, lead the way. Ok, vamos lá. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be? Of course. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. Coronel Fairforce. Não, canário, esse o regime tem prazer em nos perseguir. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Ah, termina hoje, eu dou a minha palavra. A gente tá dando a palavra. Cada vez mais passa o tempo, ele tá enlouquecendo. Why are you getting involved in this, Dutch? You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told Não ajuda ninguém. you, noise. We need noise, Arthur. Noise. And faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think. Só por um segundo. Olha lá o Dutch que tá querendo. Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion. Now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians O might exército e just os índios. distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons. O Cornwall financiou o ataque dos Pinkertons com demônios. With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. Nossa, tá sempre falando, né? For the chest I had hidden Precisa de outside um Shady golpe Belle. desde Santenis. We're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract for the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. I guess so. We have to stick together. Now more than ever. Alone, they'll pick us off. We wouldn't last 5 minutes out there. Not you, not me, not any of us. There's Peta. O Picha. These men, like I said, Ah. they'll help us. I got the canoes. The boat is still more Ah. in the channel. Good. Let's wait until nightfall. All right. Let's head out. Ah, esperou anoitecer, da hora, as canoas. Ah, vamos lá nadar. We need to get that boat ashore.
I think the best plan is to paddle up there silently. Um roubo de barco, cara. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Aqui na canoa está eu, Dutch e o Charles. Aqui tá sendo esse rumo. Ah, é aqui. Perto de Van Horn. Pera aí. Ah. Try not to splash too much, Arthur. Easy. They're gonna hear it. Temos que nos aproximar. Calma. Good luck. Vamos invadir um barco para pegar os cavalos dos índios. Essa aqui é uma das primeiras missões dos índios, galera. Opa. Try not to kill anyone, Arthur. Já não quer que eu mate. I'm gonna go smoke, alright? Be back in a bit. Libere a âncora. We need to do something about that anchor, Arthur. Come on, Arthur. Are you dealing with the anchor? I have the horses under control. You go up front.
Não, o Dutch tá no piloto. Come on, Arthur. You think I have the first idea how this actor works? Ah, colocar dinamite vai explodir, né? São malucos, vai explodir um navio. Caraca, mano. Vai... Nossa, o navio tá indo rápido. I'm trying. We're headed to those rocks. Hold on. Segura, oh! Nossa. What's wrong with you? Boys all right back there? Yeah, I think so. There's a huge hole in the boat. Horses moved. We're taking on water. Come on, let's get him out of here. Vambora. Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. Come on. Over here. Come on. Come here. Come on. Come here. Come on. Nossa, que loucura. Come here. Seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. So it goes. Well, he is a wise man, but you know, Will one of you help me return the horses to my men? well, Arthur needs to rest. Ah, precisa descansar, I Arthur. like you, son. And after the Gosto de horses, você, we're gonna filho. wait for Depois the army to nós come. iremos esperar o exército para se vingar. Of course we ain't. Now let's go. É claro que check nós out iremos. that Ah, fort lá there. que vamos. This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Lutar contra o exército não é sábio, Dutch. Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Em Santa Denis, We'll na start some taberna. light reconnaissance out of Ah, Fort tem Wallace, um and when negócio Combe's com dealt o meu with you, risco come lá pra meet us matar, né? there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I Eu não do. sei, This Dutch. is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible game. Meu pai disse que lutar ela é impossível de vencer. Father need not know anything. He'd rather live. Ah, in ele ignorance. prefere... Your father would rather you did not do anything so foolish. I said, I would Caramba, stop as coisas só tá piorando, hein? this. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Falar com o Chupa caindo. Would you? Ah, o Chupa caindo é o chefe, né? Sure. I'll speak Brother. with him. Vou falar Get com on ele. back to camp. Check on the Volte others. para acampamento e ver como todo mundo tá lá. Understand. Eu entendo. Thank you, Arthur. Obrigado, Arthur. O comportamento do Dutch é loucura. Eu vou voltar pro acampamento, galera. Onde que tá o acampamento? Yep.
O que temos aqui? À noite. Nossa, isso aqui acabou com minhas energias. Vamos ver o que missões abriu aqui. Ah, abriu missão Waipiti. O vilarejo, a reserva Waipiti. Então, eu vou planejando aqui o que eu vou fazer. Whoa, easy. Yeah. Estão levando o corpo. Easy, man. You're okay. They're gone. Calma aí, senhora. Let's go, boy. Yep. Hold up. Eles estavam levando corpos, cara. Que loucura. Galera, eu acho que eu vou acabar aqui. Fine, but make sure you get a good price for it. Good job, Mr. Morgan. You gonna get up? What do you want? I gotta sleep, Arthur. Vamos dormir um pouco.
Hey, Jack. Hi, Javier. Hey, Arthur. John. E aí, John? Hell of a time, Arthur. Descobri o homem mais irritado do mundo. Estou aliviado por não ser eu mesmo. Vi novamente o águia voando, filho do chefe. O Dutch ficou fascinado por ele e usou todo o charme e confiança para cima do rapaz. Parecendo até uma cobra perigosa. O que tem de errado com ele? O águia voando está desesperado com raiva. O regime local está adormentando, provocando ele para lutar agora? Agora o Dutch está no ouvido dele e isso vai ser um desastre. A coitada da Carrie começou a beber demais. I cannot get over Miss O'Shea. She's dead. Well, I'm glad she shot her. She deserved it. The truth be told, I never liked her anyway. And she betrayed us. You don't know that. She told us. She was in love. She would have said anything. Who knows what she did or didn't do? She had to go. It's bad, but... A Tilly tá conversando. Tilly, I do believe you got a cold heart. Now, you know that ain't true. Of course it ain't, but I'm scared. Me too. Me too. Galera, o negócio é o seguinte. Vamos descansar aqui na fogueira coco. Whiskey ales anything, huh, Arthur? O negócio é o seguinte. Eu vou salvar o modo história aqui. Nós fez um progresso considerável na campanha aqui. Na próxima parte, o negócio é o seguinte. A gente vai... Vou fazer uma dessas duas missões. E fazer algumas missões secundárias, como sempre balanceadas. A gente vai... Ou a gente foca no enforcamento do Conwell Driscoll, que é uma dessas missões... Ah lá. Seth precisa falar com você. A Seth Adler, né? O fim da novela do Driscoll, né? Sandra vai ser enforcado. E eu vou, por preferência, também vou continuar dando as missões do prefeito. Terminar aqui. Primeiro eu acho que eu vou fazer a missão do prefeito, para terminar logo essa novela. Depois tem uma missão aqui da Penelope Braithwaite, que ajuda ela com a fuga. E a gente vai, uma outra parte, na próxima parte, o IPT a gente vai explorar aqui, ó. Fazer a missão com o Chuva caindo. O Chuva caindo é o chefe. O filho dele é o Águia voando. A gente vai fazer uma parte separada também mais pra frente da outra. Já vou adiantando. Do Águia voando. Então, é isso aí, galera. Peço mais uma vez vocês deixarem like, não vai custar nada. Participem da comunidade do Discord. E a gente se vê então numa dessas missões na próxima parte. Então, pra desdobrar o prosseguimento do capítulo 6 aqui no modo história, beleza? Valeu, do Red Dead 2. Valeu, um forte abraço e a gente se vê. Até a próxima. Fui!